Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar kan ngai thlak ma in Amrit Mahotsav quiz result kan puang le dona. Nizana khan kan zona chu British Sarkar dan siam. India mi ten na sataka ando dala Jallianwala Bagh in thanarap thlak tak thlen pha hial nakha engdan nge ti ani a. Chana engamaza ta changin kan donga chungzinga chana dikron thon ma saber tu chu puzo than kunga. Aizawl mission ve ngani. Puzo than kunga kan lompui tak meu che a chang tu dang zong zong te chunga po lom thu kan soya kui situn kar inrine zanda rukle achan vea kan nei le anga mintel pui le vek turin kan som chewani tuna chuan Chanchinthar lo ngai thla ila achiar tu lerem sangi ralte COVID-19 shri in siam thar Omicron chu Mizoram lut ve theni wangin alo lu pala ma chhon turin sarkar in puacha mek Komin sangni somni pakada pathiani nung ber voin chama khan ko shantam ber chuan Sunday school nei lovin sermon in common mang COVID-19 le achithar Omicron laka inveng phim khor turin Prime Minister Narendra Modi an rammi pui te angen South Africa avun rong in clear na about theina na ma la tupoimo Archbishop Desmond Tutu wa chu cancer wangin athi India chuan COVID-19 vaccine dose vai bel chaza somnga pe klin tumin chaktakin mala a heti la hian covid rik thar alen le to wangin shridan na dose bekim la lote la thwai turin kan ngen chewa shridan na la lote po la tura som turin kan ngen chewani shrilen laka inven na man ruwa mai twa midang nai lo le kut silfai te lo ngai poi mo ze lang cheu COVID-19 kai noya shia du nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thei reng ani tuna chuan Chanchinthar ilangwei thlak chhun zamang o COVID-19 shri in siam thar Omicron chu Mizoram lut ve theiani wangin alo lu pala ma chhon turin sarkara in puacha mek Health Minister Dr. Althang Liana chuan COVID-19 shrik thar Omicron variant chu Mizorama lo lut ve ta se lo ma chhon dan tur le lawin puacha dan tur mithiam ten an rom man mek ni na soya he shileng chithar hi ram dang mithiam te point an zir chian mek ani a che dan mang azira lawin puacha ve ta an tur ngai to chho zel ani ati alo lut ani point mithiam ten na da na zir le din mun ang zelin rom man na thar po siam chop chil le ani tur thua soya thei ang le phak ang tlin to ka chuan thei to pin he hri chithar ma chhon tur hian in puacha mek ani thu minister chuan a soyani Integrated Disease Surveillance Program IDSB State Nodal Officer Dr. Pachodalmal Somachuan Omicron chu mramdang mithiam te poinan zir chian mek ani chungin in kai chhona ol samin adar chak em ti achiang to ni na soya tuna US a COVID-19 shikai mek zazela sari pathum zet chu Omicron kai an ni a he shik thar hi athok na lo anga hriat ni ri ma se Delta variant ain ale thum line in kai chhona ol zog ni in mithiam te nan soiti Dr. Pachodalmal Somachuan asoya hetiang hi ani a Mizoram alo lut ve ni chuan shikai te mani in lama inen kol home isolation warani arin thu le atu langa 4C le 3C en kol na tur te po rom man chau zel ni tur thu asoi tun den hmuna Mizoram puma covid care center 3C somni pathum kumsang khat Dali somsari parok om theina oma community covid care center 4C somriat pariat khumsang ni zaruk somni pariat om theina omboka dedicated covid health center somni khumjathum somthum pani omnale ICU pani omnale dedicated covid hospital khumjathum parokle ICU khumsamli pariat omna omekani Dr. Pacholamal Somachuan dedicated COVID health center din bel ani to thu soya department lamin munma man rolen hathok anei chinto ka rom manasiam chau zelani atiboka Omicron cha lo lu dani chuan hre tak chung point in kharkhep lampo kalpui angai le mai theiani atibok pon to angin ton den huna chuan Omicron hi Mizorama kai an la lo ni in health department ho du te chuan an soya rampon na changa tun nai mi za chumthum pakwa lo lut endik zinga mi pani Singapore le Australia mi te chu leng pui tum huna hrian kai ti mu ani chungin Kolkata a genome sequencing mange endik na an shikai chu Omicron ani lo ti fin fi ani thu department ho du te chuan an soyani
Mizoram COVID-19 shileng din mun azia chhozela darkar somni pale chunga shikai zat somsari panga chu marchak state pariat zinga tam berani darkar somni pali chunga Mizoram shikai zat in marchak state pariat ta shikai zongzong za zela somli pathum ani a rampum huwa pani khata shikai thar tam zual panga zinga alang phalo thung Voin Klaidar nga Thleng Khan shikai enkol mek mi za somsari pakwa an chua nuwa Mizoram din mun chu shikai to zongzong mi nuai khat singli le zali som kwa pani chuang an ni a chung zinga mi nuai khat sing thum sariat le zaruk somni parok chu andam le to a dam le to za ti shikai za ta changa chutin za zela som kwa pariat point parok pasari atlingani Kumin sangni somni pakhata pathianin hunung berwa in chuma khan kaushan tamber chuan Sunday school nei lovin sermon in common mang kaushan then khat bia kwal chin te chuan chuma chanu le zan in common nei thuan soya no pang poina shan pain Sunday school an kallo bia kin in khoma hian a hova zain omnual to a chilen ma ange ro chuan zai ho tam lo tlang puya kaushan tam take ro chuan zai ho hi an la te lo thungani Hetiangani la hian Aizawl ka puya kaushan then khat chuan Christmas la sa leng khom an oma nimin Christmas nia tanga leng khom tan to voin choma in khom bana kaushan hola chunzom anom nual bok District 10 katani min khan Christmas roite an oma roite na district ka tambera chuan naktuk tho chani hian royan the don nia thudanani Aizawl ka pui bi ka chuan Christmas nia roite anom om thu don ani lova naktuk lama roite tum anom le omlo hriat ani lo kolasip champai le khozol district ka kaushan tam takin naktuk hian roite an tum nia thudanani Lunglaya chuan community na pathianin hunung ber chu Christmas lom chun zom na na man alani a kaushan sang 10 mas lom na program mangin in kho min hun an mang loma kaushan him fal bik soi turanom lova in khom bana thingpui le changroi sem an oma kholai are a kumdang ain lir thei chuak atam lovani Siha chuan kumsani somni pakhat chol ni hunung berle Christmas lomna chu kaushan ho ten lim takin an mang chun zom zela zai khom borok po atha in anuam hle ni in siha kan correspondent chuan asoyani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani COVID le achithar Omicron lakatanga inveng film khurtorin Prime Minister Narendra Modi an ramipui te angen voina All India Radio man ki bat hunman na he thui soin Omicron variant chu mithiam den anzir chiang meka ni tin data an nei bel zelani ati a mitin tan ho na wangin Indian shipui adolet thei phati soin shidan na pe konga khovel ram dang zong ti a in India chu a hlot lingani ati Zirlai te nena income ho na pariksha pe charcha ne anele don tho po soin he program tel tur ta tan tun thlane somni paria ta changa kumthar January na somni thlengin mygov.in registration ati thei don ati a Paul College atanga Paul som pani Zirlai zirtir tu tele nu le pa ta tan online competition board sayani ang ati bok Arunachal Pradesh campaign danglam tak Arunachal Pradesh Agan Surrender campaign kalpui mek chungchang po Prime Minister chuan tar langin he state sabatong pong ka thina omto lo nan mi puin an mani do thu ngein an selai te an tungani ati a Arunachal Pradesh chu sabat sang zanga chuang omna ani thule khovel mundanga omve lote anom thu soin sawa tlem chhozel wangin Agan Surrender campaign nei ani ati a tun thlengin Agan sang khan zaruk chuang tun ani to ani ati Pumodi a chon rammi puite kumthar chebai bu kin ramason zel na chu rammi puite mo phurna ani ati a kumsang ni somni pani chu India thardina tur kumtha ani ngei be sei tho soibok Kumthar January ni thuma tagin no pang kumsom panga le somperiat in kartane na COVID-19 sudan na pek chan ani don he thui Prime Minister Narendra Modi ani zanna rammi puite ne na thucha asoya tar langin healthcare lama thokte le sudan na konga amatonga thoktu frontline worker teve nan January ni soma tangin sudan na dos pek chan ani angati a kumsom rok chung lam na ben von nei te po an doctor ten latura anti chuan in ve na dose January ni soma tang vekin an la theyang atibok South Africa bunrong in clear na about na na malatupoi mo zingami Nobel Peace Prize po dong to Archbishop Desmond Tutu chu cancer wangi na thia kumsum kwa upani Desmond Tutu hi Nelson Mandela ang boka nam claim zog mingaw ob na hnuaya tanga South Africa azalen theina tura thok tu ni a mingaw le mi hang in carbo rock chachuang si lova bunrong in clear na atop theina tura ta na amalang na awang hian kumsang ka zakwa somriat pali khan khovela choi moina ngai hlot omber Nobel Peace Prize adongani
khovel ram sang shwai tu ten Archbishop Desmond Tutu thi chu poyan ti thuan soya Prime Minister Narendra Modi poin Archbishop chu khovel la mishing chiar sen lo te tan shwai tu eng ani thu soyin mishing za omna le intluk tlan na om the na na ana tho te chu ria jengani ang ati chanchin ti top na na tlang pui COVID-19 shi in siam thar Omicron chu Mizo ramalut ve thayani wangin alo lu palama chon turin sarkar in po cha mek komin sang ni somni pakhada pathian ni nu ber vo in chama khan ko shan tam ber chuan Sunday school nei lovin sermon in common mang COVID-19 le achithar Omicron lakatanga in veng fim khur turin Prime Minister Narendra Modi an rammi pui te angen South Africa avun rong in clear na about thei na na malatu poimo Archbishop Desmond Tutu chu cancer wangin a thi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani